hari ijambo wakomojeho pasiteri ntaguciye mu ijambo rya social security. Abanyamerika hariho uburyo iriya mibare ya social security uyikubitamo bagahita bakubona wese. Wavuze ko abanyamurenge ba kera basogokuru hariho uburyo byasaga naho bagira ibintu bya rikodi n'ama social security kuko bakukoraga mu kiganza bakuramutsa bakuvuga ngo nyibwira mwana bagahita bamenyana abanyogosenge n'abanyogokuru iyo bashatswe. Ngira ngo ni nk'uko washatse kubivuga. nuko nashatse kuvuga bagiraga social security bitari ugukeka barayigiraga uburyo bayigiraga ari nabyo byari bikubiyemo umutekano ariko n'abanyamerika niko mwageza muvura umuntu wese murenge yarashinzwe iperereza umuntu wese yari maneko umuntu wese yarashinzwe umutekano kandi mu buryo mutabizi mu buryo bitavuzwe wageze uhura n'umuntu akakuramutsa mwageza muramukanya intoki ku ntoki mugahana ikiganza akagufata mu kiganza yamara akakubaza mukiramukanije mutaratandukanya amaboko urinde yabakuruta akakubaza ngo urinde mwana ukamwibwira wande ukamwibwira nande ukamwibwira ututse hehe ukahavuga uri kuraja ukahavuga ugiye kugira gute ukahavuga waba ufite inka akakubaza ngo inka uyikuye ukavuga uyikuye kurayiroza ukahavuga kugira gute ukahavuga iyi nka ibyagwa n'iyihe mfizi ukayivuga nukuvuga ngo akagukora yageze aruha n'inkono ufite akakubaza ngo si inkoni n'inyabaki ukavuga ngo n'inendo cyangwa n'agahwa cyangwa n'ikibuhi cyangwa n'iyi cyangwa n'umunembwe noneho yanka waba uyibye bwaca bagufata basanga wabibye umwana wo kwa naka bikabwirwa abantu bose bikaja mu nzu zose bwaca wagira aho uja gusaba umugeni muri uwo mu rurambo wakoze ibyo ngibyo waja gusaba umugeni muri iyi mirimba bakakubaza ngo uruwande mwana wivuga kera biba byarageze n'imirimba wivuga bakavuga ngo uruwo kwa naka ngo genda tukwige ni ya mibare bakubita muri social security bagakubitamo imibare bakakubona bakagusohora ngo sohoka tukwige waje gakubariza nk'umuhungu wo kwa naka batigenda tukwige wamara gusohoka bakavuga ngo uyu ni wa wundi n'umwana wo kukabara cyangwa wo mu rurambo uriya n'umwibyi yigeze kwiba ikiniki bakakubwira ngo uze tuguha amajibu waza bakakubwira ngo yatamugeni tuguha kuko bakubisemo imibare basanga ufite umugayo uko ndiko hari hubatse murenge warakoze icyaha gitoya cyageza kimenyekana hose ni ukuvuga ngo utaraka imbabazi cyangwa ngo utware inzoga y'iciru yo kuriha ubabariwe ni nka kurya baza bashira umuntu ngo bamushize imbari muri rikodi iyo utarayikuramo ahantu ugiye no kwapurika inzu ngo ntibikunda n'ahameze gute niko byari byubatse murenge. Yongeye kubasuhuza mwese abakunzi bacu mudukurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba turi kuri televiziyo yitwa Ibihe TV show ndetse tukaba turi kumwe n'umutumirwa aho tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko bijanye na gakondo y'umurenge cyangwa se uko abanyamurenge bahoze babaho kera cyangwa itandukaniro ry'abanyamurenge ndetse bakera n'abubu ngubu. Turi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira twamusaba kugira ngo yibwire abakunzi b'Ibihe TV kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro nyirizina. Muratwumva neza abatumirwa bacu? Yego turabumva. Murakoze cyane. Mwakwibwira abakurikiye Ibihe TV kugira ngo tubashe kuganira mu kiganiro nyirizina ariko abantu baza bakunda ngo babanze bamenye umutumirwa uwo ari we. Yego murakoze cyane kwibwira nabyo ni n'umuco byamyeho n'ubwo ubu ngubu ibihe bigenda bikendeza kwibwirana ariko kwibwirana byo byamye ari n'ingenzi reka nivuge. Nitwa Pasiteri Mukire Antoine Rugeza ariko Rugeza ni irya data bakunda kuryongeraho akaba atuye Texas mu mujyi wa Austin. Pastor Antoine turagushimiye cyane kuba waduhaye uyu mwanya rwose kugira ngo tubashe kuganira. Hanyuma ibihe urabivugaho iki? Ni nako iyi radio televiziyo yacu yitwa Ibihe wabivugaho iki? Ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane. Ibihe nkunda no kubivugaho narabivuze igihe kirekire nakundaga kubivuga ndetse ngashaka no kubivuga mu buryo bwo guhimba kugira ngo byenda birusheho kumvikana abantu babitegere. Ibihe ni ikintu nkunda kwibazaho cyane kandi byaba byiza abantu batahuye ibihe. Burya abantu iyo batahuye ibihe bamenyeramo ibintu byinshi kuko abantu bagengwa n'ibihe. Burya ibihe ni ibinyembaraga, ibihe bikorana n'Imana.
nibyo bintu bikorana ibihe ni igisirikare c'Imana n'ikiziteresha aho ishaka gutera n'ibyo ishaka guhindura, kandi igihe ni ikinyamaboko nta muntu uzicitanga. Ibihe bagenda babishira mu bice, haba ibihe by'umunsi, hakaba ibihe by'ukwezi, hakaba ibihe by'umwaka. Ibihe rero uko ubibona, ahantu ubona umunsi mbere ku bihe bigize umunsi ugira igitondo ukagira n'umugoroba, burya ntabashobora kubyitanga, nta muntu wo kwitanga igitondo, nta wo kwitanga umugoroba. Burya abantu bagiye gupfa umugoroba baba bapfuye gusa, nta muntu uba wazanye umugoroba uba wazanywe n'ibihe bigize umunsi. Bikagenda umunsi ukabyara ijoro riza rizanwa n'umunsi amasaha yawe ageze. Nta muntu burya woshobora kwitanga ijoro, uwopfa n'uwundi kintu ngo ijoro ryaje ngo byenda ni wewe warizanye, abamurenganije baba bapfuye ubusa. Biba bizanywe n'uko igihe cyaryo kigeze. Ibyo ni ibintu byagemwe n'Imana bikorana, ntawo bihindura. Tukava ku bihe by'umunsi tukaja ku bihe by'ukwezi. Ukwezi rero kugira iminsi kuza kugenda kunagira impinduka, nta muntu wogira icyo abikoraho. Ukava ku bihe by'ukwezi ukaja ku bihe by'umwaka. Umwaka ubamwo amezi, haba amezi y'imbeho, hakaba amezi y'izuba. Murabizi haba amezi y'ici, hakaba n'amezi y'umuhindo. Amezi y'imvura iyo ageze nta muntu uzuyitanga, nta wo kwitanga umuhindo. Umuhindo uzuza mwese mukanyagirwa, bashaka n'abatabishaka. Ndetse n'ibintu byose biza bimenya ko umuhindo uje, biza bimenya ko habe n'ibyatsi n'ibihuru n'ibiti n'inyoni, biza bimenya ko igihe cy'umuhindo kije. Ahantu twabaye ku mashamba byageza bigera igihe cy'umuhindo kigiye kuza, ibintu ngo ni ibitoki n'imitembera bigashatangira guturitsa ubutaka bw'urutare, ikibwiriza kuko igihe cy'impinduka kije. Imvura ikagwa nta muntu woyitanga, abopfa n'abandi bagapfa ngo imvura yaguye ngo hari uwagwishije imvura, baba bapfuye ubusa. Ni igihe kiba kigeze cy'umuhindo. Hakaza iby'umwaka rero, hakabaza n'ibihe by'intambara n'amapfa. Ibihe nibyo biza bizana intambara. Iyo hageze ibihe by'intambara, intambara ziraza, abantu bagapfa ubusa, abantu bagapfa. Nibyo muza munabona n'ubu ngubu, muza mwumva higeze kuba igihe hano muri Amerika ngo haje igihe ngo haje corona. Corona nta bantu bayizanye, ni igihe burya cyayizanye kizana ico corezo. Mu magambo magufi ntarambiranye, mu ncamake, ibihe ni ibintu byashizweho by'ibinyamaboko. Ibi tubona byose nibyo turimo muri iki gihe. Ni ibi byagwa n'ibihe, aba n'abana b'ibihe, aya mafi z'intambara, ibi byago. Ibihe biza muri abanyabwenge mukababaswa, ibihe byaza bishaka ko mugira ubwenge muri abaswa mukaba abanyabwenge. Ibihe niko biteye. Ibihe no bivugaho tukamara iminsi paye mvuga ku bihe, ariko ibyo tubamo byose ni ibihe. Murakoze cyane. Murakoze rwose. Ibihe tuzabigarukaho rwose. Iyi radio televiziyo yitwa Ibihe tuzayigarukaho, tugaruke no ku izina ryayo ndetse no ku bihe ubaye nk'ubikomozaho rwose. Ariko reka tuje mu kiganiro cyacu nyirizina. Twifuje ko twaganira uyu munsi, twifuje ko twaganira ku kintu kijanye na gakondo yacu imurenge, cyangwa se abanyamurenge bakera uko babayeho, ndetse n'abanyamurenge bubu nyine, itandukaniro n'ibyiza z'abanyamurenge bari hanze y'igihugu, ibyo bagezeho, cyangwa se abasigaye nabo ibyo bagezeho. Ariko duse n'abareba cyane ku umuco n'ubufura bw'abanyamurenge bakera nabo ubu nyine uko bimeze. Mubibona gute Pastor Antoine? Mubona gute abanyamurenge bakera nabo ubu nyine basogokuru babayeho gute? Abo mubona bimeze gute? Nibihe byahindutse? Reka tuganire. Turi mu kirambi tuganire. Uza witwa izina rya data bukwe, nkabura uko nkuvuga kera ubu ugenda wica bimwe. Uravuga ruti wohora, akoresha ibya ruti wohora nta kibazo. Nuko rero reka tuganire. Kuganira ubundi ni byiza, reka nse nubanza kubisasira. Kuganira ni byiza. Abaza bavuga bamwe ngo ntibakunda kuganira, ngo bo bakunda guceceka. Nje sinza nkunda guceceka, ni naco kimwe nzashinje no ko abantu batagira umwanya wo kuganira. Kuganira ubundi no kugaburira imitekerereze, no kugaburira ubwenge. Burya umuntu agira ibice byinshi birya, igice cyo kugaburira igifu kirya ibyo kurya imitsima n'imiceri, hakaba n'igice cy'imitekerereze kigaburirwa ibiganiro.
ibyo byiba abantu kurya kuja mu ishuri mukiga ni ibiganiro, kuja mu makonferanse, kuja mu biterane ni ibiganiro. Nta muntu ushobora gukura mu mitekerereze batamugaburira mu buryo bwo kugaburira imitekerereze hakoreshejwe ibiganiro. Kuganira ni kwiza rero, bashimire mwebwe abashize hano amaradiyo kugira ngo abantu bavugane, ntabo baho batavugana. Inayo mpamvu Imana yahaye abantu ururimi no kugira ngo abantu bavuge. Ibyo rero ni ingenzi, ndabikunda njyewe kandi ndanabishigikira, nanabishimire kubaganira. Ku kintu uvuze ndeka nse n'ubivugaho cyane, abanyamakuru muzamukunda gusa n'abaguma kutubaza tukasa naho twaje kwiregura imbere yanyu nkaho hari icaha twakoze, mukirirwa mutubaza, ariko muze mureka tuganire, tubazanye, mutubaze natwe tubabaze, muzamubyita ngo ni ikiganiro, mwamara akaba ari twe twirirwa twisobanura, twe ntitubabaze. Ariko iki kintu uvuze, itandukaniro rya basogokuru, itimu ya basogokuru na ba data, hamwe ni itandukaniro n'itimu yacu ubu ngubu n'abana bacu, twebwe abariho muri iki gihe, mbese abantu b'iki ciciro mwe bariho n'abana banyu batandukanye na basogokuru na basogokuru na ba data, biratandukanye. Yego, uburyo itandukaniro bifitanye. Basogokuru na ba data ibintu byabo byari byubatse nk'uko kw'ibinyamerika, nza mbitekerezaho, ndafata umwanya nkabitekereza. Ibintu byabo, systeme yabo yari yubatse mu buryo bw'ubwenge bw'ubuhanga. Sinzi mbari igihe cyari cyarabibatije wa mugani kibatiza ubwo buhanga n'ubwenge, byari byubatse nk'iby'abanyamerika. Ibyacu by'iki gihe kandi twe tuvuga ngo nituri mu gihe cy'ubwenge buteye imbere, nitwe byubatse nk'ibyakera by'igiturage. Itandukaniro ryabyo reke mbikubwireho bukeya, uko biri mu bantu b'iki gihe bashobora kuba batazi ibintu bya kera, kandi icyiza cyo kuganira muzamukurura ibyashize bya kera by'igihe cyatambutse, mukabitereka imbere yanyu mukabibona ko ibihari uwo munsi. Buriya basogokuru na ba data bari barubatse leta mu muco wabo, bari barubatse ikintu cy'umuco. Nigeze kubiganira ngira ngo ni nahoze Ruhumuriza, sinzi n'abandi, hari abandi twabiganiriye muri ibi byumweru bishize tuganira gusa. Ndababwira ngo bari abadata na basogokuru bagiraga za ministeri murenge, nzikubwire bwana Rutihoho, bagiraga za ministeri ngera nko kuri 20, ariko mbaye nko guciriramo nkeya. Bagiraga iy'umuco, bakagira iy'umutekano, bakagira iy'imibereho myiza, bakagira iy'ubuzima n'ubuvuzi, bakagira iy'ubutabera, bakagira iy'ubuhinzi n'ubworozi, bakagira iy'ingabo na gipolisi, bakagira iy'uburezi, bakagira iy'isuku, bakagira iy'imyuga n'ubukorikori, bagiraga n'iy'itangazamakuru. Ibyo habagamo n'itandukaniro ry'iki gihe. Nzeba ndashaka no kuvuga ngo n'iki gihe kituziza byenda bigatuma n'Imana itatwitaho cyane, kuko hari ibintu byinshi twanyuranyije na ba data na basogokuru by'ingenzi cyane, bisa n'ibyari ihame mu bwoko bwabo. Urabona cyane habaga umuco, ikintu bagiraga cyari ikintu cy'umuco. Umuco wa basogokuru na ba data wari wubakiye ku rukundo, wari wubakiye ku kubahana, wari wubakiye ku kudahemuka, wari wubakiye kugucumbikirana, wari wubakiye ku gusangira ibike n'ibyinshi, wari wubakiye ku kugabirana, wari wubakiye ku gutabarana, wari wubakiye ku kutivanga n'amahanga, wari wubakiye ku kutarya ikibonetse icyo ari cyo cyose, wari wubakiye ku kutambara ubusa, wari wubakiye ku gukora amakwe neza, wari wubakiye habe no kudahunga, no kutabesha, no kutica. Ibyo byose byabaga mu muco. Urugero kuri basogokuru na ba data, gukunda ryari ihame. Barakundanaga, habaga urukundo ntiwaga rutanga ngo umuntu yahagurutse ngo yagiye gutorerera uwundi, bakirirwa bicaranye, umuntu akagenda icumweru cyangwa 2 ngo agiye kuramutsa undi, nta yindi mpamvu, gusa yamukumbuye akavuga ngo nkumbuye n'akareka tuje kuramukanya. Icyo ni kimwe gitandukaniyeho cya basogokuru natwe abariho ubu ngubu. Wageze usanga bo habaga mu kubahana, umuntu yageze aje kuvugana n'undi akamenya imyaka muruta, kigero ciwe nico agiye kuvugana nabo. Bageze banavuga ngo se uri kuravugana naka wamubwiye iri murangana. Umuntu akubaha undi amwubahiye kukumuruta, niho muzamumva nta muntu upfaga kuvuga ijambo iryo ari ryo ryose ngo uhaguruke ngo wite ngo umupfe kuvuga, cyangwa ngo upfe kuvugira ibonetse ryose.
kubera gutinya abakuru. Ico nico dutandukaniyeho na abiki gihe n'ababuriye. Twebwe turirwa tuvuga ibibonetse, turavuga abo tubonye, tukabavuga uko tubonye. Hano macano yanyu twirirwa tuyavugiraho, tukirirwa tuvuga baturuta, tukirirwa tuvuga abadukuriye, tukirirwa tuvuga batubyaye, ntitugitinya amasano, ntitugitinya abadukuriye imyaka, ntitugitinya batuyoboye, ntitugitinya iki. Uku kudatinya rero ko gushira isoni ni ikindi dutandukanye habiki gihe n'abadata n'abasogota. Bo ntibashiraga isoni, bahabaga kirazira wamenye guca uvuga n'ico utavuga. Ico turatandukanye. Icya gatatu, ikintu cyo kwitanaho, cyo kugirirana neza, cyo kugira ineza y'abasogokuru n'abadata ntayo kigira ubungubu. Uzawumva imurenge bavuga ngo umuntu yageze ahaguruka ngo akagenda amayinga abiri, ngo atagira ihamba arye, agenda karara ahantu akamugaburira, bakamuryamisha, bwaca akagenda akava mu rurambo akika imirimba, agasubira akagaruka agahuruka mu rurambo, agenda arara arya, agakomanga, akinjira mu nzu agapiga agahodi, bakamukingurira, bakamugaburira, bataramubaza amakuru, bataramubaza uwo ari we, bataramubaza n'amazina. Ni ukuvuga ngo bakabanza bagateka, bagahihibikana, bagacumba, bakamugaburira, bamara kumugaburira bamaze kurya, kugira ngo bataja kumugaburira byenda bitaye ku isano bafitanye, cyangwa basanga badafitanye isano bakavuga ngo byenda bamugaburiye bitari neza cyane, badashingiye kuko badafitanye isano. Bamugaburiraga bataramubaza amazina. Bakamugaburira, bamara kumugaburira bakamubaza amazina, akabibwira, bamara bakaja kumuryamisha mu nzu, bwaca bakamugaburira, bakamuherekeza, akagenda karara ahandi bikabukwa, karara ahandi bikabukwa, karara ahandi bikabukwa, ukwezi kugashira gataha. Yageze ashika atahutse, bakamushira mu nzu, bakaza kumutaramira, bakamubaza amakuru, bakamubwira ngo se waraye kwanda kavuga, urara no kwanda kavuga, bakugaburira akakivuga, bakuryamisha akakuvuga, ibande baguherekeje akabivuga. Haba hari aho babikoze nabi, niho ndavuga ngo umurenge bagiraga social security ngiye, haba hari ahantu bamufashe nabi, bigashikwa ahantu, bwaca ahantu hakazukurikiranwa, hakagenzurwa, haza gusaba umugeni, bakavuga ngo naka yaraye iwawe ntibamufata neza, cyangwa haba indi mpamvu bakamukomanyiriza kuko atitwaye neza, bagiraga iyi credit. Noneho rero icyo ni ikindi bagiraga tutagira muri iki gihe. Aho uzamumva muzamubyumva mwese, muzamumva ngo basangiraga amata, umuntu yabaga kama inka zibiri, wabukama zitatu, wamenya kuwanya kama imwe, ukamugenda ubariza, bwacu ukinjira muwe mu gitondo, ukavuga ngo ese ngo namenye ko inka yanyu yatetse, ngo none muze mutware inka mube mukama, cyangwa muzane inkongoro mbereke inka muzaza mukama. Umuco gutinya kudahemuka. Icyo ni ikindi dutandukanyeho n'abadata n'abasogokuru. Ubu ngubu hari umuntu ugenda kubaza ubundi ngo ese ngo namenye ko nta kazi, ngo uzoze tuza tugabana umushahara. Ubu hari uwo bikora? ntawabikora. Ntawabikora. Icyo ni ikindi dutandukanye n'abadata n'abasogokuru, gituma baranahabwaga umugisha. Aho ibyo uzawumva ngo kugabirana, uzawumva bo bagiraga ibitaramo byo gutambana, byo kuririmbana, bakatarama kuwa gatandatu cyangwe ninga, bakahura, bagatarama, bagasangira inzoga, bamwe bagatamba, abandi bakavuga ngo naka yarangabiye, bagasingizanya. Bagiraga ibitaramo byo gusingizanya. Ariko ubu ngubu twe twagize za YouTube zo gutikana, aya macano yanyu hari uwo yikubita akamatuka abantu, kimuza mu byuma cyane rwose. Bizabiba. Biriya rero turatandukanye twebwe n'abasogokuru n'abadata. Bo bagiraga ibitaramo byo gusingizanya, ntihariho ikoranabuhanga icyo gihe ngo babashire ku YouTube n'ahandi, ariko yaza kuhaba baba barasingizanyaga, baravugaga ibyo ubu ngubu nza bagabye data bose, nza abantu bagiye bagabira data. Hari umwe nahamagaye ejo bundi ndamubwira ngo nibutse inka mwagabiye data, abantu bo kwa Nyabarongo, ngo nibutse inka mwagabiye data, ndazibutse za Ruganza Ubworo na za Ruganza Giteka na za Rugira Ndaho na za Rwanda Muza. Izo zinkoraho bituma nibuka ko hari igihango n'urukundo rukomeye. Ibyo byavaga mu kugabirana, mu gukunda. Abiki gihe tubikora. Ubu ninde wosindira uwundi akavuga ngo ngwino nkugabira inka, cyangwa ubu ninde woje hano kuri cano yanjye akavuga ngo reka mvuge kwa bana kaneza mbasingize. Icyo ni tandukanyeho n'abadata n'abasogokuru abakiriyagi. Ikindi Doko ndavuga muri aka ka ministeri k'umuco, ntibaryaga ikibonetse. Ibyo uzabumva ntibaryaga ikibonetse, biriya byo kutarya ikibonetse birakomeye. Habe no muri Bibiliya bibamwo, abanyesera bagazavuga ngo muze murya ibi n'ibi ntimubirye. Bo ntibaryaga ikibonetse kugira ngo utarya icyo uriye cyose ugatakaza umuco, ugakurura ejo ukazorya injanga, bwacu ukarya ibikeri, bwacu ukarya ibindi, bwacu ugasangira n'abandi, bwacu ugakurura indi mico, bwacu ukabubaye uyu nguyu.
ibyo ntibabikoraga. Twebwe ubu ntituriye ikibonetse icyo duhuye naco cyose ntitubaze izina ryacu turarya. Kandi ibiryo rero ibiryo buriya bigira uruhari imiterere y'abantu, bizabyongera ubwenge, bizabyongera iki, bifite ibintu byinshi byongera mu mubiri, byongera n'indwara, byongera n'iki. Uza wumva ubu ngubu iyo kwa muganga bakakubwira ngo ntukaze urya ibi biryo, nuko bazi bifite uruhari mu buzima bw'umuntu. Ba data na ba sogokuru baryaga ibiryo by'indobanure, ntibapfaga kurya ibibonetse byose kuko batinyaga ko bigira ingaruka ku buzima bwabo. Murumva bajanye n'abanyamerika kuri ibyo mpaye ngenda mvuga, urumva ibyo byose abanyamerika nibo baza bakora ibintu n'ibi bagira ibyo baza barya n'ibyo bataza barya bashingiye ku kwitwararika kw'imibiri yabo. Umunyamerika pire neza wuzuye kibaza banavyibuvuza ubona ari abantu batoya bato. Ari ijambo wakomojeho pasiteri, ntaguciye mu ijambo rya social security. Abanyamerika hariho uburyo iriya mibare ya social security uyikubitamo bagahita bakubona wese. Wavuze ko abanyamurenge bakera basogokuru hariho uburyo byasaga naho bagira ibintu bya rekodi n'ama social security, kuko bakukoraga mu kiganza bakuramutsa bakuvuga ngo nyibwira mwana, bagahita bamenya n'abanyogosenge n'abanyogokuru iyo bashatswe. Ngira ngo ni nkuko washatse kubivuga. Nuko nashatse kuvuga bagiraga social security bitari ugukeka, barayigiraga. Uburyo bayigiraga ari nabyo byari bikubiyemo umutekano, ariko n'abanyamerika niko mwageza muvura umuntu wese murenge yari ashinzwe iperereza, umuntu wese yari maneko, umuntu wese yari ashinzwe umutekano. Kandi mu buryo mutabizi, mu buryo bitavuzwe, wageze uhura n'umuntu akakuramutsa, mwageza muramukanya intoki ku ntoki, mugahana ikiganza akagufata mu kiganza, yamara akakubaza mukiramukanije mutaratandukanya amaboko, urinde yabakuruta akakubaza ngo urinde mwana, ukamwibwira wande, ukamwibwira nande, ukamwibwira uturutse hehe, ukahavuga, uri kuraja ukahavuga, ugiye kugira gute ukahavuga. Waba ufite inka akakubaza ngo inka uyikuye, ukavuga aho uyikuye, kurayiroza ukahavuga, kugira gute ukahavuga. Iyi nka ibyagwa n'iyihe mfizi ukayivuga. Ni ukuvuga ngo akagukora yageze aruha n'inkono ufite akakubaza ngo si inkoni n'inyabaki, ukavuga ngo ni inendo cyangwa ni agahwa cyangwa ni ikibuhi cyangwa n'iyi cyangwa ni umunembwe, akayikubaza. Waba ufite agahoro akakakubaza n'agahoro, bageze bakavuga habaga baza bacura imihoro, uyu muhoro n'uwo kwaja cyangwa n'uwo kwa naka. Ni ukuvuga muja gutandukana, yakurangije uko kugukoraho iperereza ryose, mwatandukana, yashika akabwira abantu ngo nahuye n'uyu muntu afite ibi n'ibi, akakumenya wese. Noneho yanka wabuyibye bwaca bagufata basanga wanyuze umwana wo kwa naka, bikabwirwa abantu bose, bikaja mu nzu zose. Bwaca wagira aho uja gusaba umugeni nduru wo mu rurambo wakoze ibyo ngibyo, waja gusaba umugeni muri iyi mirimba, bakakubaza ngo uruwande mwana wivuga. Kera biba byarageze n'imirimba wivuga, bakavuga ngo uruwo kwa naka ngo genda tukwige. Ni ya mibare bakubita muri social security, bagakubitamo imibare bakakubona. Bakagusohora ngo sohoka tukwige, waje gakubariza nk'umuhungu wo kwa naka, batigenda tukwige. Wamara gusohoka bakavuga ngo uyu ni wa wundi, n'umwana wo kukabara cyangwa mu rurambo, uriya n'umwibyi yigeze kwiba inka, yigeze kwiba ikiniki. Bakakubwira ngo uze tuguha amajibu, waza bamakakubwira ngo yatamugeni tuguha, tamugeni tuguha, kuko bakubisemo imibari basanga ufite umugayo. Uko ndiko hari hubatse murenge warakoze icyaha gitoya cyageza kimenyekana hose. Ni ukuvuga ngo utaraka imbabazi cyangwa ngo utware inzoga y'iciru yo kuriha, ubabariwe. Ni nka kurya ino baza bashira umuntu ngo bamushize imbari muri rekodi, iyo utarayikuramo ahantu ugiye no kwapurika inzu ngo ntibikunda nahameze gute. Niko byari byubatse murenge. Ibyo rero iyo systeme hano muri twebwe, kuri twebwe abo ngubu, kandi turi abanyabwenge, ntayo dufite. Ba data barayigiraga n'abasogokuru, ariko twebwe ntayo dufite. Ako ni akandi k'akarusho utandukanyeho basogokuru na ba data. Ukiri aho nari nigeze kubona umusaza umwe abwira ashaka kugaba inka, sinibuka niba ari inka ashaka kugaba, nimba ari umuhungu yari uvuze ko ashaka kugurisha inka. Aravuga ati si inka yanjye murayijana, isa aramubwira ngo se sha ngugira inka wowe. Ni ukuvuga ngo hariho uburyo habaga itegeko mu muryango, bakagutegeka bakakubwira ngo fata inka uyiheze runaka, niko umuryango wabonye. Bitandukanye n'ubu nyine, ubu ngubu sinzi ko ushobora kubwira umugabo ngo umuryango urabonye ngo ugire gutya. Hariho batabyumva. Wakomeza. Ibyo byose njyewe mvuga ngo niyo nza ngenda sanisha ibintu bya ba data na basogokuru nkabisanisha n'iby'abanyamerika.
ku bwenge hari ibintu bataza guhuraho ku mico imwe, ariko ku bintu by'ubwenge byubakanye isuku n'ubuhanga byinshi barasa. Icyo kintu niko bagikoraga, nta muntu wagiraga iciwe. Byari ibintu by'umuryango, byari ibintu by'umurenge. Nta muntu wagiraga inka ye, nta n'uwagiraga isambu ye. Byageza bigera no ku mudamu, ntabo wawe ntiwomwirukana batabikwemereye. Umuryango utabikwemereye niyo mwoshwana akagira icyaha kingana gute. Wageze uja kugurisha inka bakakubwira ngo iyi nka oya yihorere, urayiziza iki, gireke, bakayikubuza ari iyawe. Kimwe nuko kwino ino niho muri Amerika imodoka iza batari iyawe, inzu si iyawe, televiziyo si iyawe, telefone si iyawe, intebe si izawe, kisi cyawe uzuraho cyose n'ikideni. Uzugenda ukagura imodoka ikanga ikabideni, ukagura inzu ikanga ikabideni, ukagura televiziyo ikanga ikabideni, uzuhora uyishura, ukagura telefone ikanga ikabideni kandi warayishuye buri kwezi, uzuhora uyishura utayishura igahagarara. No kuri ba data na basuguku niko byari byubatse, ntawagiraga ikintu kiwe. Ariko bijya byose byari byubakanye mu buhanga kugira ngo ikintu gikabe cyawe, kuko bari bazi ko bashobora kuba abantu b'ibigwanyi, abantu b'ibirara, abantu b'ibikongoboke bagasesa imitungo cyangwa bagasenya ingo zabo. Ariko bashyiraho itegeko kuko nta muntu ugira ikintu cye kandi ari icyawe. Bakaguha inka zawe bakavuga ngo nindoranyo ngizi n'izawe, n'umugore nguyu n'uwawe, n'abana n'abawe, n'isambu ngiyi n'ibyawe. Ariko wagira icyo uja kubikoraho utabanjije neza ngo ugishe inama umuryango, ababyeyi, abasaza, abagukuriye, bakakwangira inka bayigurisha bakayiguranura, isambu waje kuyihinga bayihinga kutariko n'igihe kitari cyo bakanga, washwana n'umugore wagira ngo uramwirukana bakakubwira ngo umugore si uwawe. Bene uko nyine bino bya hano muri Amerika byubahiriza. Ubu ngubu hari uwo ibyo byogenda turatandukanye rero. Icyo ni kimwe cyakingiraga ingo, kigakingira n'ubuzima n'umubano n'imibereho myiza n'ibindi byose. Icyo naco ni ikindi dutandukanye. Kagaruka kuri kuraga umugenda ubaza utuntu tumwe na tumwe tugende tugaruka. Yego, ndagenda ngaruka. Hariho ubundi buryo babaga bacamanza kandi batariza amategeko. Ibyo warivuga he? Ubucamanza rero, ubucamanza nico muri za ministeri nakubwiye ngo bagiraga za ministeri z'akaminazi habagamo n'iy'ubutabera. Bagiraga ubutabera bwabo kandi bagiraga amategeko adafite igitabo yanditsemo, ariko yanditse mu muco nka kurya twavuze ngo bagira imibare ya social security. Bagiraga amategeko y'ubucamanza, bagiraga n'abacamanza bazwi, bagiraga n'inkiko zizwi, bagiraga urwambere, bagiraga urukiko rw'ibanze n'urw'iremezo n'urukiko rw'ikirenga. Kuko wageze uburana bwa mbere ukakira ivuzi utsinzwe, ukaburana ubwa kabiri ukakira ivuzi, ubwa gatatu tibasubiraga kuburana wabagurangije. Irivuzi ni ukujurira, binuze ubona no mu nkiko zisanzwe zino baza baguheza ngo iminsi 15 ngo imba wumva ushobora kongera kuja kurega, wogenda ukarega, niyo minsi baza baguha muri izi nkiko kenshi. Nabo niko bagiraga, waraburanaga bwa mbere, watsindwa wumva ntunyuzwe warenganye, bakakubwira ngo ugende uje kurega handi, ukagenda ukarega handi, watsindwa ugasubira ukagenda ukarega handi, ko ugeze nko mu rukiko rw'ikirenga. Ni ukuvuga ngo imba watsinzwe ku ndondo mu rukarite rwa Mujuri, ukaburana ugatsindwa ukaja mu bwo kwa Ntayobegwa, ukaburana ugatsindwa ukaja kwa Karojo mu Minembwe, ukaburana ugatsindwa wabaguhekeje ubwa gatatu, mbe wanatsindiwe n'inka zawe zose ziragenda, ntuharira ntujurira ntibisubira gukunda kuko utsinzwe gatatu. Uko niko byari byubatse, kandi ayo mategeko yabo yari ihame, yari amategeko ntavugururwa, tiwo yarenzeho. Bakagusomera urubanza bakavuga ingingo byindi bwaca, bakiherera urubanza bakaruca bakabasoma, kandi bamara bagashingira ku ngingo. Bageza bavuga ngo utsinzwe n'iyi, bagiraga amaritiki bakazavuga ngo utsinzwe n'iyi ngingo n'iyi ngizi ngingo zigutsinze, kandi waje n'ahandi ziriya ngingo zikagutsinda, waje ahandi zikagutsinda, ugatsindwa ukishu. Urumva ibyo rero ubu hari inkiko dufite zimurega, hari inkiko dufite mu bwoko bwacu, nta nkiko zihari. Ukuri mu kubona turenga hakazi bibamwe ngo naba bandi ngo naba bandi ngo nibanaka abandi ngo nibanaka, wari wigera ubona hari aho twicara muri iki gihe ngo dukemure ikibazo? Nta nkiko zihari, kizakira n'abasogokuru ntazihari ubu nyine. Ndazihari ubu nyine, icyo tukindi dutandukanye n'abasogokuru. Reka tugana ku musozo, reka tuje ku ijambo ry'umuco. Hariho uburyo n'ubu ngubu nza njya kumva nkumva umuntu aribwiranye
ngo ndi umunyanaka nkaba umukwe w'abanyanaka, ntabwo avuga ko ari umukwe wa sebukwe wenyine, avuga umurara ndetse n'umudamu akavuga ko ari umukobwa w'abanyanaka ahubwo ari umugore w'abanyanaka. Byasaga nk'aho harimo kubaha umurara wose muri rusange, kandi ugasanga hari uburyo begeranaga n'umuco wo gutinyana no gufashanya bitandukanye n'ubu nyine. Tuzagenda tubigarukaho, tuzakora ibiganiro byinshi bitandukanye, harimo ndetse no kugaruka kuri abatuye muri Amerika ndetse nuko byifashe n'umuco. Iki kintu cy'umuco mwakivugaho iki Pastor Antoine kijanye n'umuco? Iki kintu nibyo mbaye nkubwira, dutorere amezi menshi ashire tuganira kuri uruzi muri ziriya ministeri nakubwiye y'umuco irukwayo kwikubiyemo ibi bintu ni nayo tujya tuvugamo. Iki kintu cy'umuco nico njewe nza nabona ko dushobora kuba twaratakaje muri iki gihe, bigatuma igihe naco kidukandamiza kuko kisa kibona twataye inshingano nyinshi n'igihango cyinshi. Iki kintu cy'umuco nico gikubiyemo indangagaciro zacu, nico gikubiyemo ibingibi byinshi byasenyutse. Uruzitiro rwari rudukobeye rutuzitiriye hamwe rurasenyuka, rwasambukiye mu muco. Uko burya abantu babaho ntugire ngo kubona twitwara nuko duteye, ngo nabadata kenshi nabasogokuru niko bari bateye kuko turi amaraso yabo, ariko bo bari barubatse ikintu cy'uruzitiro rw'umuco. Hababura uko ufite kamere y'uburaro, ufite kamere y'ubukongo, buko ufite kamere y'ugwangano, ufite kamere y'indi miterere, bibura uko bihuruka hanze. Ubu ngubu uri mu kubona iyi miterere yacu yahurutse hanze yose, nta ruzitiro rw'umuco rukihaba. Burya rero uzubona igihugu gishiraho amategeko nuko kiba kizi ko gifite abantu abibyi n'ibirara n'ibiti n'ibiki, camara kigashiraho amategeko. Buriya uzubona igihugu gitekanye nuko kiba cakomeye ku mategeko yacu. Ari amategeko agakobera abantu imiterere yabo bafite yose, kabura uko yidagadura, bagapfira muri nyagasani ibirara bibyi biki, amategeko akabakobera. Umuco rero niwo wari utwubakiye, ubu uri mu kubona iyi miterere yacu yose yahurutse hanze nuko uruzitiro rw'umuco rwasambutse. Ibi wari ukomejeho, wari uvuze uti ibintu byo kwibwirana, umuntu akama yibwirana akavuga n'umurara, umuntu akavuga na ba nyirarume abandi, umuntu akama yivuga. Biriya byari bari barashizemo ngo umuntu uzo wivuga waguke kugira ngo bakumenye uko kibi iraja kuri baso, kije kuri banyokorome, kije kuri basobukwe. Aho hantu hose wavuze, aho hantu hose wagaragaje kukomoka, nuko ikibi cya kibi kirabagera, bigatuma bose bagukobera bakavuga ngo ntukore iki, wakora iki ngiki. Kwasobukwe bagahaguruka, kwaso bagahaguruka, banyokorome bagahaguruka, inshuti n'abaturanyi bagahaguruka. Nico cyatumaga bivuga mu buryo bwagutse, kugira ngo batagira akantu basiga bo kwihishamo utazakora ikibi. Buryo uzubona abantu abapolisi n'abasirikare kenshi ubona bambara imyenda yabo bakayigendana, kugira ngo umwenda umurange. Buryo urya mwenda umurinda imyitwarire yiwe yariyo yose ibonetse, ntashobora kwitwara ukubonetse yambaye wa mwenda, agomba kubaha wa mwenda. Nuko kwivuga kwacu kubwoko bwacu kugira ngo ugushire ku karubanda, utagira akantu k'inkingirizi wihishamo, ukaba wo kwikinga muciza ugakora ikibi bakumenye. Nirihe jambo wabwira abanyamurenge ku bijanye n'umuco wacu ndetse n'izi ministeri wagiye ukomozaho zarangaga abanyamurenge basaga n'abagira leta ifite za ministeri ndetse kandi zakoraga neza, zatumaga abantu begerana? Ijambo rya nyuma wabwira abanyamurenge nirihe dusoza ikiganiro? Abanyamurenge nababwira amagambo atatu asa n'aho ari rimwe. Icyambere, abanyamurenge bakunda ubwoko bwabo. Ubwoko ni ikintu cashizweho n'Imana, kuko muri Bibiliya izivuga ngo ubwoko ubu amoko abaho. Amoko si amacakubiri, abantu bagira ubwoko bwabo. Kugira ubwoko bwanyu si ukwanga ubundi bwoko, kuko abantu bafite ubwoko bwamara bugakunda ubundi ariko ari ubwoko. Ariko mbere bazabaja kuvuga ngo ija kubarira ibanza, bakunda ubwoko bwabo. Icya kabiri, bakunda umuco wabo. Icya gatatu, bakunde gakondo inkomoko yabo. Reka nse n'ubivuga gutya muri iyi misaje. Mubona nibakunda ubwoko bazikunda, kandi ubwoko buhera kuri wewe bugahera no kuwanyu musangiye ubwoko. Iyo ukunze uwanyu musangiye ubwoko uba wikunze. Icya kabiri, bakunda inkomoko. Nkunda kuvuga ngo inkomoko ari ikintu gikomoka niho ubuzima bwubakiye. Ikintu cyose kivuye aho gikomoka ubuzima buba bupfuye. Ifu wikuye mu nyanja, ifu ukayikura mu nyanja, ni ukuvuga ngo umaze kuyikura mu nyanja ntibiba bigisaba kuyicisha inyundo ngo uyihondo uyikubite uyice. Kuko uyikuye mu buturo bwayo wabo muri gakondo mu nyanja, byonyine bituma ipfa.
kuko yavuye mu nkomoko. Igiti gikuye imizi mu butaka turinda gusubira kugitema byonyine bituma cuma kiba gikiza. Dukunda inkomoko tumere nka Nehemiya. Zanumva muri iki gihe tuza dukunda kuvuga abantu bakavuga ngo kuja mu mahanga ni isezerano, ngo Imana ngo yadusezeranije kuja mu mahanga, tukanashima tukavuga ngo mu mahanga ngo Imana yatugiriye neza. Sindumva kimwe n'abantu bavuga gutyo, kuko aho ndebye hose mu mitekerezo yose no mu bitabo no mu bikina batubanjirije mu kwizera, Nehemiya yigeze yaravuze arandika aravuga ngo asenga babaye ari mu mahanga, aravuga ngo Mana wibuke ko wavuze ngo nitwagucumuraho igihe uzoturakarira uzoduhanisha igihano cyo kuturoza mu mahanga, ngo ari iki gihe uzotugarukira ukatugirira imbabazi, ngo uzodukura mu mahanga twese ngo dukoranye ngo utuzane iwacu dutuze iwacu. Bivuga kuko iwabo mu nkomoko muri gakondo ni umugisha, niwo mugisha wa mbere w'ibanze. Muzamumva i Babuloni ba Daniyeli nabande, muzamumva ziriya za Zaburi ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu, ngo bagazaho bavuga ngo Mana nitwibagirwa Yerusalemu iwacu, ngo ukuboko k'uburyo kuzibagirwe gukora, ngo akanwa kanarigwe kuvuga tubibirage, ngo nitwibagirwe, ngo inanga zabo barazimanika. Ariko bazabaja kuvuga ngo umunsi umwe twari tumeze nk'abarota, ngo twisanga duhagurutse dutaha. Abantu bakunda iwabo nibamara bakunda umuco wabo, kuko umuco nizo mbaraga, umuco nibwo buzima. Ibi byose muri mu kubona by'ibyuririzi duterwa ibihe byabonye aho byinjirira kuko twasambutse mu muco. Izi ntambara zihari n'aya makimbirane ahari, nje nzavuga ngo ntihagire umuntu urawo umuwundi ngo yashire ku wundi. Ibi byose n'ibyuririzi byazanywe n'iki, ariko kugira ngo bibone umuhanda n'irembo rinini byinjiriramo, byasanze umuco warasambutse, usanga tutakizitiriye, tutagifite ibikuta, turinjiranwa. Rero tuzirikana umuco wacu, indangagaciro za ba data na ba sogokuru, twibuke uko ba data babayeho na ba sogokuru, twibuke urukundo rwabo, twibuke naho bavukiye, twibuke naho babaye, twibuke naho baturaze, twibuke n'ahari ibituro byabo, twibuke iwacu, dukumbura iwacu, tuzirikana umuco n'imiterere na gakondo. Ni ukuri tuzosubira muri bwa buzima nituzirikana umuco na gakondo, tugakunda ubwoko, tuzokundana kandi tube bazima buzuye. Dusubire ku gitereko, dusubire ku isano, dusubire ku gihango, dusubire iwacu, tuve mu by'amahanga, tuve mu mico y'amahanga, tuve mu miterere y'amahanga, tuve mu miturire y'amahanga, dukumbure iwacu, dukumbure gutaha, dukumbure iriya misozi y'iwacu, dukumbure mu Rurambo, dukumbure mu Mibunda, dukumbure mu Minembwe, dukumbure imirimba, dukumbure hariya iriya misozi yose, dukumbure ziriya nzuzi z'iwacu, dukumbure ubwatsi bw'iwacu n'ibiti by'iwacu, dukumbure n'umuyaga w'iwacu n'inzuzi z'iwacu, dukumbure nzamumbura ngakumbura n'inyoni, nzamumbura ngakumbura n'ibiti. Uzanje udutekereza ngatekereza n'amoko y'ibyatsi, ngatekereza inyumvu n'indagarago n'umujinja n'ubweyo n'ishinge n'ugwarika n'ibindi, nkareba ino ngasanga ubwatsi bw'ibyo bw'ubwoko bumwe, ngakumbura ibiti by'amoko, ngakumbura n'ibivumu, ngakumbura n'imiterere, ngakumbura n'amarango. Kandi ikindi mbabwiye sorejeho ndagutwarira umwanya, gakondo si inka ziriya zanyazwe, gakondo ni imisozi n'inzuzi. Niko muzamwumva ngo kare bavuga ngo akeneye gakondo, bamuheza umusozi wa Heburoni. Gakondo ni ya misozi, gakondo ni za Kirumba, ni ziriya za Muraha, ni za Gitave, gakondo ni za Mibunda, gakondo ni ziriya nzuzi za Kananga na za Gwerere. Gakondo ni iwacu, dukumbura iwacu, dukunda iwacu. Izi nkambi zisambuka, abantu bose baririmba iwacu, tubitoza abana batoya, tubitoza batabizi. Bibiliya zivuga ngo Abanyesirayeli igihe bari muri Egiputa mu cyatumye bakunda gutaha, kandi muzamumva ko bahurutse mu gihugu c'amasezerano ari abana batoya. Ariko ngo hagera mu gicuku bakababwira Imana y'iwabo, bakababwira imisozi y'iwabo, bakababwira iwabo, babakundisha iwabo. Dukumbura iwacu, tureke kuyitaba ahandi. Urakoze cyane. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Ariko kandi tugomba kubasaba ko mwaza twemerera tugakora patitu ikindi kiganiro cya kabiri gikurikira iki, kuko ni amagambo meza kandi ni ibintu byiza rwose abantu baba bakeneye. Gusa mutwemerere rwose, tuzongere tubasabe ko mwakongera kuduha ikindi kiganiro kugira ngo dukomeze dukumbuze abantu imuhira, abantu bakomeze batekereze kuri gakondo yacu ndetse bamenye n'umuco, dore ko abana basa naho batazi n'ururimi ababyeyi base na basekuru bavuga bitewe n'ibihugu barimo bitandukanye byo ku isi. Turabashimiye cyane Pastor Antoine, muzatwemerere rwose twongere tuganire. Murakoze cyane, turi kumwe. Agatorero niko nkunda, niko nabuze. Urakoze dahe. Murakoze cyane.